otion yeva ono mewe expensive authentic supreme lucky okwe uroboniere adoborege àwọn ere de rilo popo wan yen na Christmas ya karuna kawe de rilo popo evure studio lese na music matter sound studio evure okokoko wori àwọn ke munibio onabo etinyeva ekairo Ikwe Jesu osimiri avole ekpeme odawore iriri reke ko ekairo ina itwavololo ese wapaye abotule wense wenenare eselu welulu nogulula ogana ira imple uto akpona ogana ikpewe se uto akpona Ekairo atu Ekairo Onara Ekairo Ikwe Jesu osimiri Avole ekpewe odawore Iriri keko Ekairo Ayetioni twavololo esi wapaye Abotule were se wenenare Eselu welulululule Ogana irwa yebre utorakpona Ogana yekwe se utorakpona Ikunaro Ekairo Ikunaro Ekairo Ikwe Jesu osimiri avole ekpere odawore iriri keko Ekairo Anitioni twabololo ese wapaye abotule were se wenenare eselu welulu okulule ogene yerwa yeple utorakpona ogene yekpere se utorakpona Ekairo Onara Ekairo Ikwe Jesu osimiri avole ekpewe odawore iriri keko Ekairo Anitioni twabololo esi wapaye abotule were se wenenare Eselu welulu na Ogana irwa yebre utorakpona Ogana ekpere se utorakpona Ekairo Oshare muwe udure bluwe Oshare muwe udure bluwe Omewe kakogene Opola kono iwiebe Odimera yodo bluwe Oduro bluwe bluwe so ado Oshare muwe udure bluwe Oshare muwe ine udure bluwe Omewe kakogene Opola kono iwiebe Odimera yodo bluwe Oduro bluwe bluwe so Oshare muwe Choyese omome Akbalobi Engineer Tony Yata now Everyone is siri Onopune lodo Charlotte dawe pe mo blog Owa be we pe mo blog en no yorin ko we wadu Owa be mi mo blog en no yorin Owa be we mi mo blog en no yorin ke wadu Owa be mi mo blog en wadu Kemu lo da woja No jaro da be mi mo blog en wadu
ye muke mula benwe wobi mo blog ene ano kwa benwe gbe mo blog ene no yo wenu ge won ya mi copy ni won ya mi copy ni won wa mi promotion ni Oko mi jiweri o bole solo Oni avo mi jiweri o bole solo Wo se yoga ro apo Mi jiweri o bole solo Wo tomote o share ro wa gbonu we wo ko mi jiweri o bole solo wo tu eki won ro wa mlele oni avo mi jiweri o bole solo Ona kikwegbe osharofo Oshare na oni lo wie nevure Oni lo wie nevure orio sare pera Ugure wo blokia ko sa evue Ana kyale yo kwofa e won nwuna Ikwu na kisere fwe no mo wen won nwuna Aye na re opa nu bi omo fon yiere Ukpo aye wo kwomo na ko feri Omo na obiri elo mlomo le Edelo ri elo mlomo konyo ikuru Ketiyere omo na dale yaye Omo na dale yaye aye na biro wa wie Yo fu oje wari ayo live Wa di o we dia iron wi wie Wenu ge ya na bi mo wuko Ai de ko me di ofa aye bi le wie Oshina coffee ya blog enera Wo te dinye wo te si pastor fwe Pastor ona no jalo dawe I pastor se fwe wo bole bogenere Shoshina oda wa mlomo temvo Go see pastor we no more ten na jibe Pastor no amle kuroyin
yekba. Wenuge I pastor koso shale vue. Wenuge oboli luwena. Asolo polina ogene ofoye. Waye wena we voye kerem loma. Weke kiyo wenye ososo le deriwe. Osha kana banyo ya ye kiri swaire kiri so. Dere soso. Woni osha ina oda nwlere. Onwere ri lo mare kori ule vula yelo mo ina. Okere oke omo ori overe. Olule devo ojiwe ule derive. Omo na romene na yeshire kori tederira. Eri ro kori tederene. Okime ogwaro bebe mi bonga gana akona. Wenuge awa padi yorina do bebe mi bonga gana watu. Wonina odara we gba oboma. Bebe mi bonga gana akona. Onwe erire odare lo maraye na uru. Bebe mi bonga gana watu. Kofle odanyo shale. Oshale me edokeri no nena. Edokeri no nena mevo we chamloma. Wale yo yeruwe ososo edelende. Soso edelende oyevo we mloma. So we okibe. Osha na kuserevo when you tell the pastor tell you. Owo jeri ofa o maona. Osha boy share. Osha boy share. Osha ine odawina na kasase. Owo pa ideri we na pastor korere. Eri ya boyeru eru koyane eru koyane. Eri oni na korino malomotena. Wenuge asola denyena. Oshale vaye oye aye dare mloma. Emela minare wan wake waifu. Omo na womlevu oni oshale na. Oni oshale na oderi shevi oga. Oga koi siviri de teme amiri aina ki oye. Ka ofwe wo Russia lo anu ni we ngoga gaga. Osha eri wo to boye oni na ko somo ye. Oga na na lo mi awe na owewe ko ya esuro. Omo na ko so ni o efwe on yo si we na karu maso ga mi awe. Anu we ko ikuna ayi we rom levu na ayi ko ikuna. Sievavo o we ko no bu we mire. Aye o shale ko wi mo live o ma.
body na koroma serious ko derriere eti e ko da refa ni mo me bi ko le yo rowe eri e mo we wori o devil agbera e very o begbera na de wori alo mlomo anede na ko ike wo mo me bi ko gba wo oyin so wo jo wi rabana Ofanu oni ovoke wa wu olumemu gore o paporo yin urubo ye mu ke mu lo dawo ya ogene kan yin mo ble o ma Johnny mo asunelo iri ewo Friday o video pe ya me mo yovo I'm not polo mama le Jode Ave chalo Oliver Je wa kina na yo mere gwa ese na jinajo orode omene die joro for one of universe O say I'm not ponwele nenu won ya ponwela Juwewo mi raye mo fo Miraye movo, ole mire. Miraye movo, ole mire. Miraye movo, miraye movo, miraye movo. Juwewo, miraye movo. Juwewo, miraye movo, ole mire. Juwewo, miraye movo, ole mire. Juwewo, miraye movo. Sune me la me swana Sona ko edo ko la pelo lo won lo wena Oni obo me me kweri Obo mi ra po me mre Obo mi ra po Amina ma kere mota Aje wa wi ku o kere mota Kide to balu ko la po o jota Obo mi ra po me mre Solo wole le lo mafa Ikolo lele na kiku yekere Mene wa swine na vulo rome Ule fu memi owe kimi uno Ule fu memi owe kimi uno Iri wolo lo aplale Iri regret well Iri regret well Lobo mi rayo memre
akpọ weshigwegwu ikwu akpọ weshigwegwu okwu akpọ omyonyalo boye jekwo kije jobo so wa okwu akpọ na ni ikwebu yoma Enterprises ugele oni ovonye mi ko wo am no pon wele e lo pe wunye re wa so kinaba na ya ta now as he come up blokuke o shoni mi o ani ko ire we de na wunye le wura yo no wa ko bilu o ene ni wunye akpon wa wala ya ta now hey Chief Newton Agbofodo the honorary German one of Africa Ojigwe shoni mi o aneyin abotulere lo ose one akia oso ose when akia eblu ma oye me bo we dem ne muri ale piano lele Honorable Emmanuel Jiro oye ko we am not pon we daddy Subscribe to our YouTube channel for more URHOBO songs updates.